Poštovani gledaoci, dobar dan. Sa nama su u studio Mario Veličkovski i Dimitrij Đorđi. Da li nam možete reći nešto o vašem maločašnjem predavanju Virtualna realnost? Pa, prvo da kažem da virtualna realnost je kompjuterski simulirana 3D okolina koja što simulira fizičko postojanje na mesta u realan ili imaginaren svet. Kako ste došli na ideju da napravite ovakvo predavanje? Pa prije okoliko 3-4 meseca vidjeli smo na internetu da je Google izbacio novi produkt, takozvani Google Cardboard. Odlučili smo da ga kupili smo ga jer je prilično jeftin i onda smo isprobali, vrlo nam se dopao i onda smo odlučili da pravimo prezentaciju za ovaj Sajam nauk nije bauka. Da li ste zadovoljni kako je to prezentovanje prošlo? Da, prilično smo zadovoljni za to. Ovo vam je prvi put da ste na festivalu, je li tako? Ne, bili smo pre jednu godinu, kad smo bili prvu godinu, tada smo bili na štanda, prezentirali smo na Mariju projekat Pametna kuća. Možete li mi reći gde možemo sve primeniti ovu virtualnu realnost? Da li ona ima neku praktičnu primjenu? Da, znači virtualna realnost ima veliku primjenu. Ima primjenu u medicinu, u vojsku, u obrazovanju i tako. Koliko ste vremena proveli spremajući sve ovo, analizirajući, posmatrajući? Znači oko mjesec dana smo proveli za da pripremimo sve ovo. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili naši gosti, što ste nas upoznali sa virtualnom realnošću. Nadam se da se vidimo i sledeće godine.